Siaran sesi nomor Snedovam bersama Snedovam bangkitkan ekonomi kerakyatan. Sampunang iri gitu nggih, de iri ngajak timpal. Lagi sana sampun nyaring ini dia mendengar Snedovam menten wayan brato. Ring seputaran batu bulan sama sampun nyaringin, Heru Robin Obin nyarengin. Beritike kemarin wenten Pak Lin ring seputaran selisihan. Gusti Ngurah Wayu Sucipta, Wayan Wiarsana, wenten Dian Burarini. Bunda Ayu, enten wayan si aja ring masubudo yang sugito ring kuto yan tini ngesuk semua sampun nyaringin. Made Hendra, Rina Minati ngesuk semua sampun nyaringin. Beritike kemarin wenten Ahartono ring Jakarta Utara hadir. Yang lantor wenten Made Atang ngesuk semua sampun nyaringin. Lantoran itu yang makin pendengar si Enda FM. Dembang sampun saya gang. Saking atu fituring kiki ngelubak dojek. Kijau ya makin sore-sore ngelubak nge. Hingga mendengar sinyal FM sampunang wingsir saking frekuensi Sandro ini. Update yang ditiang saat dia terus metungilan iri kiri ngasih ada sesio nau petu Sri Nadia FM.